Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Tarabasa patu aklamalong APHLC mega rally mate armu kachijeng amai kapaman pon. Patumi Nipha Inkoi Puluni constituency ke parlo Tarabasa Patu Aklamalong non MP kilik apor nang kileji dokdoksi Tarabasa Patu Aklamalong district at home chingrum petpen APHLC party pen mega rally amai kapidupo. Lapen non kevangji MP kiligalong APHLC party pen kache patidunji je ai katharapan kangthum karnia saisitami pamanpo. Lapen bangso mega rally amailong bangsuri phokep sose amuluk chetong dunpusi APHLC Central Committee GSR kirirong par ahin pen nang thang pachinipon. Lapen bangso mega rally amailong pen APHLC asonglong BJP pen bangpri Congress pen bangki thomadu nang chepa ogdu. Lapen bangso mega rally amailong aluhiaman pen kachetong du laki non kevangji MP kilikalong kache patedunje bangphu lapen APHLC asongmaipu John Inti Qatar Haflong pen ex MEC Daniel Langthasa Angtong Inti Qatar lapen penang an arpu kedo mate manpeng kedo ke thekidingatum chetong dun pen bangso armu kachejeng amai ing samjing pen pachunpo Puluni pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel. को क्यों इतना मिलता है उसके साथ बात करता है बोला तो हम सोचा ये तो क्या बात है लेकिन हम समझ गया ये क्यों पूछा ये पूछा क्योंकि आज के दिन में अगर हम लोग का 3 हिल डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का असम गवर्नमेंट और अभी का बीजेपी पार्टी अगर किसी से डरता है वो जय कटार सर से डरता है लेकिन क्यों डरता है क्यों डरता है हम लोग को जय कथार जी से वो तो कोई डॉन तो नहीं है ना साउथ इंडियन फिल्म का डॉन है नहीं क्या है तो KGF चैप्टर 3 का हीरो है नहीं क्या है जो हम लोग का रॉकी भाई है नहीं क्या नहीं है ना तो क्यों डरता है कोल माफिया तो नहीं है कोयला माफिया तो नहीं है हाँ ना मिलिटेंट है अभी जो टेररिस्ट तो नहीं है तो क्यों डरता है अभी तो इलेक्टेड एमएलसी भी नहीं है इलेक्टेड एमएलए भी नहीं है इलेक्टेड एमपी भी नहीं है अभी तो क्यों डरता है एक ही बात के लिए डरता है क्योंकि पब्लिक के लिए आवाज उठाता है शेड्यूल के लिए आवाज उठाता है अभी के समय में आज के दिन में हम पहले कांग्रेस में था हमारा फैमिली एक समय में हमारा माई बीजेपी में भी था लेकिन आज बीजेपी कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी ना टीएमसी कोई पार्टी से हम रिप्रेजेंट करके नहीं आया हम एक्स एमएसी होके भी आप लोगों के बीच में नहीं आया हम एक तो यहाँ का इंडिजीनियस आदमी बन के आया आप लोगों के साथ में यहाँ में कार्बी भाई बहन के साथ में यहाँ में बोरो भाई बहन के साथ में तीवा राभा दिमासा भी है इधर पे मार है कुकी है सब हम लोगों यहाँ में नागा हम लोगों एज ए ट्राइबल एज एन इंडिजिनियस आदमी हम होके आया है आज के दिन में Lapen ke आदिवासी Nilitum political party, national party Benchiri, under regional political party Bangtanglo, Telangana State. Ilitum party lapag yung mga hayaan sa kami. Ilitum kaprik yung Japan. Ano tin aton tin, jipid jupo kikiting atong hata,
lasen itu minyak lopen kesolonan atumi Arona Tengpen. pragnis atom itu mapan laga EPSSC handi itu mapan injustice itu mapan lamatan ng paninjidun laule konsetane BJP itu mapan Congress itu mapan authority labang jokma jokte kasi one voice itong donanji itu mata itu makaninji itu asyang konti national international ang pagpilihan ng G Timo itu mapan Tempriti Government of India itu mapan nakipidyapan alang itong da nonke itu alam si Arjupo paragraph 2 sa paragraph 7 Tensa Sobhan Motor Discipline incarnate ng G2 lagang solam ta Supreme Court at Troyo High Court at Troyo Basta kami Bilyani Bisipia tung Hang natokyang pekpedet Bichera lole Ta election pekpedet Natongke Ahok aligargali Natongke Kachobay Kachongtruy Radabhan Kanghoan kang ginsok Kawitena po Bilyani ito Aki Haisar Jaya Pasar Ahok Asong Gapo Ahok Sikapo na ba Lasi Bibi ito malaw Aki Haisar Daniel Lantasa Dito hasaw ang sitami Alam ni former NSC Nakachitong dunte Ito Asong sa itangpo Yaten Hello Kasing hot Chapiteo na Ito Kasi Soar lutong sitami Pinso Kachisok kayo Itong Arjatong Tulo na nga Arjatong Tulo na Lasi Ataki kuti Behind every successful man There is a women And behind every successful man There are more women Kasi nito Ako pek asur Tungkad kapunta Akinangso Kasi Jupituan Kepunuan sabi Arjatong Tulo na Lasi Ini lagi sungkrung po. Lasi cuni rilo karbiang long rabat do ana pansitat pini karbia ketum inglong aswa ketum konasi kacing rumah hala dagle ilitum epeng bet cingri hota hala BJP terus membang bongoli dulu tidak ke bongoli bihari kicik betul dulu hala dake cipe on dulu banguni tangu dake dan epeng bet dulu lasi ilitum ta dak BPC silo karbia ke long so ke do an epeng bet do titna cipe haiderna dan lo cuni risi karbia long rabat VGR along lelang election camp molam ke lagi inquiry ni kita amtang ni cingbai lo cekoi lo napen hala phana bangke isi apor nangji karle pan jake kapur betul lagi don sarlo alu ke pangrum peng ke cenglok ala ka thale ho dai kun tai ki mana pangrum peng ke cenglok asana tunga ke sini apor lake dala ka ju thelo betul ka ju thelo sika sarje thang cholong lelong bang lake dak bihari tum doni don thom tum kerai pit jet lake dengan thokep sosilo dak yaro fisha dong kam sa kelong penta sade thangko ke seta ma chipa hai hello hamena court na ke chipa hai hello lapen anpata ko Guwahati High Court ng Pacific hai hello Odar bidang halo karbiang long arlo along leke karbiang long autonomous council pun Pacific Raya tengsi long le pelangge pekpo lasi je koinang tengulo ande pini tipose karbiang long autonomous council tun la sade thang pan tipose long le pite ke belonte la ke cobai dia lo kente la pen omosing ci sok khai arang ni met thang sining je vek lo kente eri pose lo masu hachiklo proxy ni ke ipo lo kente dat ke Rara fan dong tu coba idat. Pasal puson akan dia fan ke ili tumsi or pidun turun, cetu dun dong, cedon dun dong. Kalau tangte rara fan cong tu dia cita ni tunggu cekoi dun model model ke. Rara fan cong tu dia dah buat pilang tu tangte. Lasi lamun kita tang siri tu. EPHL se fan jok si pahay nang lapen karbiang long rat ke EPHL se fan jakong long pang nipu ke cuma metin lang. Lasi cuma tha BJP cuma elo, Congress cuma elo, AFC cuma elo,
la pen kapre parti chomat thailo anda kisum jog jelang ke yo kisum tu siapa jog jelang la si APHLC asong anta chomat dak tha chomat tha jako long pang nilun tha la so si tu me ma he tum jong nang ko sita jako long pang ni beng lang ke ka choma di fan gini si jako long APHLC asong phan pang ni tha lai lo chin ni ji bang ke parti si hote han SDC nantuan karbo SLC sunke asam ya box ke so pamong mangke ASDC asong ke hudisi karbiang long ara kasun apor pilo alang tumhan amar sai pilo sita karbiang long aktar I akema putha ke alang tum papleng une dalo kente papleng une dalo apor dam ji si alang tum MP MLA la pen MCN suri thongke pathok pen suntuk pen non ke suri ke thokam dalo dam tang MC ran ke lasi karbiang long ap ke ko dalo just met ASDC asong phalasi abo suntuk lo lasi ini ASDC asong ke jakong long ke lekang ni gali posini le lam ta boy dunu helo hela le tum tena bangke mo ASDC ke koi arara tu pasini ni ke chunun ripo ASDC asong phata ile tum kato beta apor pilo ke polisi sita karbiang long rat anke o an ma ke claim une deno sita claim no isi yang dengan ke ala bang dulu chotna sita non ke hala sapor ke dam zero tapi ASDC ban ke koi arara pasini lipu ko ara do an sita me non APHLC phanta atai isi ke apor pisita tum happen ini kan ingkan ke APHLC pan vote pitha pusi ASDC long ke tom arara phanta delikin ke chuning ri lo hang sosa mosa sipin pe ini chuning ri Ingdeng trok ke pranar ke papong NLB ke AMIP kapaman pon lakha ingko raponi lip constituency ke parlo Chukiela mate Chukiela Baptist Amondulialong NLB ke A AMIP kapaman pon lapen labang so amai lakhe monduli thong ke praisi chilang petpensi labang so amai abangki paman pon lo lapen labang so amai long armu tisik pon lake bang suri hinian bak chetong ponji pusi alang li tumpen nang pachini dun lapen labang so mai lake non niphai ingko rai sianing we pensi chengpon po tangte non NLB ke AMI phu pastor Rup Singh Sinar lapen mai ke chak Chukiela Baptist Church a pastor Horen ingti alang le tumpen le lamthe arjupon lo nang nilip Chukiela pen R1 Teron report Karbiang Long News LLBKA amai along monduli ko andolo lapen ke phapon monduli ko anpon si ke phapon ni tum non dhu lage phong truck cabraner cap and LBKA ningkana sega mai people na Chukiela number 1 monduli long se peman pon po adak monduli ko ra truck do pen ka jelang mate fellowship abang fellowship phodo namat pangrum pet fellowship pen monduli pen ke thong cabra isi do na bang so mai pi non niphai inkorai si therepo che klopen ning phai inkora plian si da bang so mai pedopon po lapen ke ni phai inkora ka thomar ni bang ke lawang so hut ni marli tum tame mai seng dat pen ning kan phokep ser talon ta labang so hut si talon pon po lasi non ke chuning rikang tung ke ladak area do anat along tame ke chop hapon ta dolo president secretary to phan area long ke ja to phan pen yadak metha long ri long tame monduli tin phanta ke chop hado ni marli pen dang lok general pen gi yuratum an phanta ke phapon do sila so hut ongdung mangi chetong ke chingrumi phansi ke phadun dolo nilitum dak NLB ke amei tum pen setame pen ke dak tirika monduli tum ta ke chetong ke ongdung ke chelangi phanakar ido selang tum ta kapaje tong peje panang phapi pon tha posi pulasi ni li mai phu hin pen setame la pha pon thulo ane nangle tum akamatha ka dak bang suri kon bak chetong je suri ke lori theo kalite ma seta suri hini bak ke chetong gi ma posi ningi thedam ge do non mat ke la bakso mai lage okar binglong ma man te ko la pu ni le la bakso de an chot la bang so me ke NKBA long retrok do
long ri trong bong ke chukela along ri isiwet atum si labang somai chepatirpi chepado inut bahini ka prek pena nang duji satame kemangdam kela nilip along area pusipulo lada ke NLBK nihang longri baptis ka jelang amai po labang sotum det si ki chingrum ji ke do nang le tum labang so mai ki chak je phan ni ko an pen se nang le tum chisik chadang pon ni tum labang so mai ki chak i phan ka chisik chadang lapuan ning kan hini ki thom phi pen ka chisik lapugali heta ke dam tang aning kan non sana mai thak thak lo NLBK ning kan se mai pi mukaleng bapte samonduli long kaching wai hosi labang so amai ki bachak je phan lama na padeng pon pena jok si lama wan lo la so teng pen ching wai ching sai si ning kan si ta vi chot lapuan labang so mai pachun ni phan ka chisik chadang ni tum kache chini abang ke la si kache sik chedang la pan ning kan ko ong pen le ki pithik ke kali te ma se ta me anam herjumi anam kang hon pen posi non la pan ki chun pon je thek long bang la ke si ning arong olo la pen anam phan ta me kero pilo tang te nang le tum akamatha la pen nang le tum ka chu pha teng ke bang ko an bak dak chu tong kun ni tum ki ma tha la pen ki pha teng pen pro tang te bang suri hini su si chat abak se tong ji pusi ning ke ma tha do tang te monduli isi pen bang ko an aphan se ake pha pon do la ni tum monduli si pen ke pha ke general tum bang ke thom la pen women tum bang ke thom you tum bang ke thom pangnum pet bang sir cap la pen la ke delegates lo farman bang phu tum lo la pen akaprek visitor atum tame nang che tong dun pet nang ji pusi ni tum ki do pen mate lam the pen tame ke pha la poson tame do Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me